Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Peter, sawali mo tanti papananta. Kalpasan iti pagsenyan. Ano dito'y? Apay nga, hotel. Manong nemi, jak kumakayat idi. Gabotamangang kunak. Nusanga na pudno ti panagayat ni Peter kanyak. Ngem, gabotad da pamatik, nga talaga, nga patpategnak, adalam namak na ti masagbayan kasanak to baybayan. Ken ka po iti ayat, amarikriknak para keng kuana. Ken ti ayat amarikriknak, manipud keng kuana. Naipay ko nga rod ti amin-amin ko kini Peter iti likodan nga sang kami pang nagkalay sa manong. Taga Pangpanga isuna, idinto taga Lawagat. Kasuno kam nga nagamamu kini Peter? Ida naggraduara ko ni elementarya, manong naming elementarya, high school ko na kuma. Nagpahaya ko na ka sales lady, iti ta tiyandaan ti Lawag. Adamat kapsat ni Peter, nga karuba mi iti pwesto. Kahit nung kasta nga sumarongkar ni Peter, manipod sa jipang bangka, masirpat na. Nagamamu kami, nagharim kanyak, manong nami, aging ka nga, inaklon ko isuna. Nakaadungdungo kami isuna. Nakasayasayat. Ken, nagadud kagayim na. Idi ararmanak, manong nami, umayduk pas na rito palay, imo nang inarim na, natatang kaninanang, siyempre, nagbalingan na siya at natatang kaninanang kenkwa na tanang siya at metiso naman. Kasamat na nagkakabsat ko. Nagbalingan na siya at karikikabsat ko. So nga kunak, apikid din nga saan, kapat mariknakmat, kapat patag ko iso naman. So nga naklon ko, nagayan-ayat kami, naging ka na simrek kami, iti hotel kadadan na masamak ka na kami. Nagkari nga sanak nga baybayan. Pamatiak ba't manong. Kabata siyempre. Nukas pagkarigan ta nga. At nantumanda ka sa mapasamak. Agtalay ka kinapod Diyos. Kabata mamatiak kang kuwana. Kadagiti karkararag ko. Sana ka mapukawon tinamnama. Nutunggal la. Mariknak iti panakaupay. Kabuta, na katikat kami iti ayat nagpadpada kini Peter. Iti anda nagpitpitik iti saklot ko, nagkalaysa kami manumnemi, ket simurutak keng kuana iti Pangpanga, at trabaho iso nakas mekaniko iti may nga kumpanya iti bus, lugan, sa Manila. Manumnemi. At dagito kung daway ang misuot no kasta ngagluto ak. Datay inabraw na mahilig ak itinateng. Idinto ta isuna manumnemi ket siyempre taga Pangpanga ket kitay ginisa. Isong yung karigatak manumnemi tinagmasursuro ngagluto ka nagiti ginisa nga magustuhan ti asawak. Pasarimet agabrawak ket magustuhan naman. When? Nuan niya ti kayat na pakaragsakan na, ipahay ko. Kaya nuan niya mat pakaragsakan, ipahay ko. Kaya gabot na marigatan kami, manunimi takas kasera kam idi, sa Jaya Manila, kan saan makaumanit sweldo na, para kada kami at daidin may sanganak mi. Dito ka po na manunimi, nagsubli kami dito Lawag, tapnot negosyo. Kapag may sakit, di ka sales lady, naglaklako tiya, lupot. Pinautangan na kami, tikabsat naman nun, nemi tipuunan mi. Aging ka nagbaling kami nga peddlers. Pamanaglako, agangkat kadagiti lupot. Saka mapanaglako kadagiti pagpiestaan, dumado mga ili, puno saan kad no adda open market. Agsursur kami manong.
Narigat idi ti biyag mi. Ngem inananusan mi babayan tingkam pa nagtinulong. Haging ganadaan kami ti bukod nga lugan, nga pagkargaan mi kadagitiya, mapamiya, ang katen nga lupot, nga glassware sa jaya baklaran, na divisoria. Haging ka manunay nga nadaan kami iti kompleto nga anak, nga 5. Gapoy ti panakigayem, ti asawak, manunay mi nakabalay kami. When, ininot nga nakabalay kami, nadaan kami ti kabukbukod nga balay, taintalek kada kami ti maysa, kadag iti manager, iti hardware, iti lawag, utang, sa mi ininutan nga bayan. Kaslasan, idi nga mamati manunay mi di na tao, iti i-asenso ti biyak mi. Aglaklako iti lupot kada glassware, no kastang piyesta, no piyesta dito lawag, aglako ti asawak ti glassware, siyak kit luplupot, siyempre, no adar iti maganansya, maurnong, para iti panagbasa, iti anak mi. 5 anak. Kaya di manong name iti adan, 2 nga nakaraduar. Iti college, talulaing hindi kita sampay nakaraduar. Idi ta mapasamak ti samin ninamnaw mapasamak manong. Naatake ti asawak kadintaray mi iti ospital. Peter! Saan ka nga ngawagas ta, Peter? Sampay nalpas ti misyon ta. Duduwape lang di kita nagtanga nagraduar iti kolehiyo nga badpada nga civil engineering. At dapay talo. Peter! Idi ka saritak ti doktor, mano. Naurno nga mambanog. Aba, ngamin ti negosyo. Imbagak manong nimi. Nga masapa kami nga agriing. Alas 3 o no alas 2 pailag para bangon. Agriing kami. Panawan mi di kita anak mi nga maturog pailaing. Mapang kami iti ano sa din mo nga ilit ag piyesta no di tayo lokusor manong nimi sadya kami. Sakam to agawid nga nakaturugan di kita anak mi. Mamano di kiti gundaway nga kukuyog kami nga mapanagpaspasyar agawting di kiti gundaway nga kukuyog kami nga mapan makimisa. Dadalata ka na yun kada kami ni Apo Diyos ang kamumabit ti pamati makingkwana. Tinamnama iti masagbayan nga ipahin na. Ken ti ayat na kada kami. Ken ayat mimet kang kwan. Nagdalended, dagiti talo nga ramen, iti biyag kada kami nga asawa ken sang kapamilya mano. Imanyamat neto nga napasama kiti asawa. Nakalasat manong nemi ni Peter iti muna nga panakaatake na. Iso na laengen, ta saanan nga makapagtrabaho. Saanan nga makapagdrive. Iso nga. Sinulukon manong nemi, nga intuloy nginikkan tinaran niya kamasakbayan, di kiti sampay nga nagraduar nga talungan nako. Papagayam, tingkay nangigan ket sumagmanulay nga paset, dito pagkasalitaan, lagip tinapalabas, ni pagayam tayong Lourdes, Mrs. Lourdes Labayog Yumul, ini Barangay 5, Lawag City. Dito ti umuna nga intay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the 4th week ini bulan ti July. Ini agtultuloy nga Reynaldo Ray Festa Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kaniya Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kendi programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Ngayon ka mangmanggam, alas 12:30 aging kanat alas 2, Lunes aging kana iti Sabado. Di pakabuklan dito yung pakasalitan, inakto i-share kada kayo ito matlang page ni Paring Ray tapno mangigyo ti pakabuklan dito yung pakasalitan. Kaya dakita nga dumdungig, kaya nagbuibuya kada ito yung video tayo, paki-like, paki-share, kahit no saan kayo pa nga nakapalo ti page ni Parang Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, Facebook page, paki-follow, yeah?
Noon tumet ma-share dito iti YouTube channel ni Paring Ray dito nga video, paki-share, paki-like, kano saan kayo pa nga nag-subscribe ti channel, YouTube channel ni Paring Ray, at subscribe kayo. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Kahit kung imalagi, papagayam, di kayo tinarakel nga premyo, nga abakin nyo, numangabak kayo, kaya nagsurat kayo, muna-una yung aking surat kayo. Adan kay kaniti success story, kas lagi ni Lourdes na ito'y imbasa tayo ito'y teaser na. Imagine, naatake nila kayo na, saan nga makatulong. Kasano pa nga maitulong nga ta ni Lourdes na ito'y negosyo da, kaya talupay na kitisangan ng graduaro. Anyang arigat na, anyang arigat na. Padaanin nyo. Kaya tangem, nag-success damat lang. Itilikodan damin. I-computer yun, nagiti surat yun, sa iyo isa niti email address nga nemirius@yahoo.com, uno saan kat nemirius123@gmail.com. Uno saan, alalits to. I-search yun lang, tini-Measure Ruiz, nga account ko iti Facebook, dati nakakalugungan. Sa kay mapan iti messenger nga ag-message kayo, Sir, mga kayat ko nga dito yung man ti pangitaypak, dati pagkasalita, sige, i-accept ko met, uno saan kat, Sir, diyak among aramidan, mabaling ka din nga, interview anak. Okay. Uwan ko nang mada. Tapos nagkasta ka disto at communication tayo. Nagdadak ka lagi di premyo, weekly and monthly prices, agla-aguro-uray na kitay grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award ng umawat iti 5,000 pesos. O, nagdrakil, ba? Okay. Aga po amin kini Paring Ray Fiesta, di kita nga premyo. Daban iti program at tinga lagi tinapalabas, diti Action Radio, TCJC Lawag. Ken iti page ni Paring Ray, ken YouTube channel na. Ni Manong Nemi na ito, Nemi Ruiz. Kahit siyempre, kablawan teman di kita kang kanayon nga agla-like, ag-i-share iti programa tayo. Kasi ni Belia Pimentel, ni Merly Viray, ni Noralyn Perdido Tamalay, ni Sencast Calapon, Trilly Mateo Belio, Leticia Mingming, ni Sandy Codal, ni Aurelio Fiesta Jr., Ana Pimentel, Bulusan Madeline, ni Cheryl Ray Acuba, Dolor Herbacio, kastabat yan ni Michelle Salvador, ken ni Lydia Bunao Eclarin Kagat, ken ni Edwin Trinidad. Okay, aging garot iti sabalit to pa yung video nga may upload, wano may live, dito yung page ni Paring Ray, ken YouTube channel na. Salamat po, kada kayaming asakapan.